شش دوبی پنج قامش لو بولتنا کردی ایبار باش. پشتی رزگار کردن چه عبدالعزیز باشدار تلتم رژی هات رزگار کردن جچتاین داعش را. انا کسا گلین خال با بالیوز امریکی دکه و امریکا دبیجه اگر امنل داعش دن ده چهار روزان دا روز آوا بکوه بندستین داعش. سروک هریما کردستان برای خود دا اردنه و پارتین باکور پشتگیری آخوا بو سرخابونا کردستان دیار دکن. هیزن کردی و با الیکاریا هیزا سوتورو یا سوریانی دورا تلتمره به تواهی خست بن کنترول خدا پشتی شرکی تون دجی ریخسنا داعش دا. ولگوری گلک جدران هیزن یکینین پاراسنا گل هیزا سوتورو و پشتی شرکی دجوار دجی چتین داعش دکاری بون گند اغبش یک جگرینترین بارگه داعش رزگار بکن و دا انجام وی شریدا کیمانی 20 چتین داعش هاتن کشتن. همان جدران را گیهاندن که یا پگا و سوتورو گند تل شمیرانه لباشوری تلتمره دور پیش کرنه و آماده دکن که ایریشه کمزن لگروپا ریخستنا تروریست بکن و گند جوان رزگار بکن با الیکاریا بالافرین کوالیسیون ناونتوی ینگو به تندی بارگه داعش توپاران دکن. هجای گوتنه که گند اغبش کتبو دست ریخستنا داعش ده 23 دیان ده 2015 دا پشتی شرکی مزن که لسر حریم کربو. او چهار روزن و هزین یا پجه ده اپراسیون رزگار کرنا هریما جزیره دا بردوام نوتانها بهتری 20 گندان جریخسنا داعش پاقش کرنا و رزگار کرنا هری گرینگ او چیای عبدالعزیز جترورین داعش. افسر روزن اپراسیون رزگار کرنا هریما جزیره جی چکدارین داعش دست بکریا و اب اپراسیون جسی آلیان و درکت. اولگوری مالپرنی نزیکی یه پک گوت به اپراسیون ده بهتری 20 گند جی چکدارن داعش پاقش کرنا او گندن گوهاتنا ناس کرن ابن تل طلال قاهره ده شیشه بکارا او تل خلیفه هاتنا رزگار کرن ده همان دمه ده 2 دانه ایوار اپراسیون رزگار کرنا جیای عبدالعزیز دست بکر و هیزن یه پگو یه پجا و به پشدگریا فروکین هفگرتنا ناف دولتی قاربون هریما چای عبدالعزیز به تمامیش دست ریخسنا داعش پاقش بکن و لگوری مال پرنی نزیکی یکینین پاراستنا گل یه پگا گو هیزین وان گهشتن سر چای عبدالعزیزه و آلا خول سر چای هلدان و افچیات ناس کرن گو بارگاه هری گرین بو جری خسنا داعش را هر وها هات را گهاندن گو هجمار کمازن جی چک و تقمانی داعش کتن دست شروانین یه پگیدا و گلک زیانین مادی و جانی گهاندن ریخسنا ترور اولگوری روانگاه سوریا مافین مروفا گو 107 چکدارین داعشی هاتن کشتن و هجمار کمازن بریندار کتن اوج آلی خواه هزنیه پگویه پجدانه دیار کرن گو 5 شروان وان شهید کتن یک جوان سربازکا و 2 شروان جی بریندار کتن و انها 6 صدیش جای عبدالعزیز دبن کنترول هزنیه پگویه پجده و هزنیه پگویه پجهین ده شرر خصنا داعش دفر دوامن و روز بروز به پیش و دکوین. بله تماشاوان هجا جبو ناسکرین بهتر درباره روشا میدانی لحسک گندواری و آنها نچگیهان مجا عامود جوان الکردی لگلمه جوان دو هجای عبدالعزیز جهلا یا پگا و هیزن سوتورو حتی رزگار کرن هیرو جی رزگار کرنا تلتمری حتی رگی هندن آگاهی بیتر چل باته هنه بله عبدو از تخوازم تکز بکم چیای عبدالعزیز چیای کزوانه هفته جسدی بدون کنترولا یکینین پاراستنا گل یه پگی و یه پجیده و شخوا سی روجلاتی ویچایی دسته هزین بروانیان اجتماعی و هزین رژیم ده جبر او جعالی روجلاتی ویچایی او دست بشار کرن و بیوچون و او بخواد بن يعني او سی صدی روجلاتی وی چیایی دبن دسته وانده و آنا او کنترول دکن و روجلاتی چیا جعالیه كده تاني زمانها انه هاد تفرا اوردورا تلتمري تكاربيجه بالتفاهي هذا كنترول كرين وهذا كدن دسته هزن يبقى بتايبت يعني او بخواهات
پشتی اف چالاکیا گوگه چیای عبدالعزیز چیا بخوا بارگهك برمزن بوجي داعشيرة بشقريك برمزن ددا عنيا تلتمري لورا شكناندنا تشاي عبد العزيز بو سدمك وريفكر لبيشيا گوگه چند او گنده گوگ مابونجی تکبن بون کنترولا یپگیده جالی خود لگوری راگهاندنا یپگی عبدو او نها دوزه الولاتی و نشتجین تلتمر دکه تاگو کاربن وگرن مالین خواه او دبیجن آرامی به تمامی به تایبت هندری باجار ده او دعوه نشتجیان دکن تاگو وگرن مالین خواه جبر مالی وان نها آرامن لگوری يعني بخوندنا يبهجي جوان نشتجيار عبدو بله جوان لخویای کو هزن یپگا و یپجا هول دکن داکو روجاوا بسرانسر رزگار بکن و بر و حسک واجی بچن بر و حسک باجیر نگتنه گندوار لیل آلیه کی دنه پرس اوا گلو لروجاوای سریکانیه انیا دنافبرا سریکانیه و دنافبرا تل ابيض دا گلکی راوستایه لگوری پیوندی انت به سربازن یپگرا هلواس چیه؟ عبدو شخوا آنیا رجاوای سریکانیه تنه تقاره بیجه داعش لویده که دکاره دبر خود بده جبرگو پشت آوه وکریه جعالیه رقا و آلیه تل ابیضه ده دویده که ده افسه دمگو خورده لگوری یعنی هزین یفگه و لگوری سربازین یفگه و سرگردین يبهجي او دبيجن امي بري بدن تات الابيض جبوق تماميه تفاهيه باريزغاها حسكي ورجافاي كردستاني بتمامي جداعش خلاص به وشخو قوتنجي وبرينها قال لك جارا قوتن امي بري بدن شداده وهوليجي جبر ام لتشياي عبد العزيز الناس كنن امي بري بدن ور وتشياي عبد العزيز ويرج مرفك تاغو ام بجهن ويدك يعني هات خياكرن وهات وتكسكرن جوجا دفي شريدة ده هردو أنياد هرسي أنياده إنه خياي هف بيمانك هفريز كرنك دنابرا يعني هف بيمانا ناف دولتي ودنابرا هزين يبهجي وهزين هربش سوتوروجي سورياني دناوانده خياي هفريز كرنك خود دناوانده هي تاغو كاربن يعني البيشوان البارجه داعش خن تاغوغ افهزانا ببيش دهرن عبدو بله نوچگی هانه مج گندواری عامده جوان الکردی گلک سپاس بوان آگاهیان یکینه این پاراسنا گلیه پگه کو باسکه چکداری یه پارتی اکتیه دموکرات پیاده لروج آوای کردستان را گیهاند کو اول سوریه کردستان که خسر ناخوازن یه پگه هر وها دیار کرد کو او نمینا پککنه بر پرس پیوندی دروایه یه پگه ابو روان ده هف پیوینه که دا لگل تلفزیون الجزیره ترک گوت کو ام بشکن جگل سوریه نه و ام ناخوازن ج سوریه جدا ببن چمکی شرط و مرجع بلاوبون نفوس ریا وی که ناده ابو روان دیار کرد کو اگر سوریه پارچه ببه هری زیده کرد ده زراره ببینن و گوت کو آرمانجما آزادی سوریه و ام وکی یه پگه پیاده جبو سوریه که آزاد و دموکراتیک شردکن لشگرین جه ارتشا ترکی جوان کرد جه عفرینه لسر سینور گرتن و به تندی او اشکنجه کرن دما کوی دخواست کو سینور درباس بکه جه گندکی ایکادما لنافشه راجو و لگوری هین جه درین ولاتی کردیه به ناو علی بکر جه گند استیرا لنافشه مابطا ده تمن خوی 20 سالیه خواست کو سینور درباس بکه لشگرین ترک او گرتن و او به تیلان گردان و به شیوه کی هوانه او اشکنجه کرن پشت را لگوری همان جدران وان لشگران جاغاره للاش ویدا ومراندن و به داران کهربا کرن لدان ویدا و جه شوی خستن و پاش و او هم ولاتین و دوری او برن ناوند تندرستی یا باجار عفرینه بو درمان کرنا وی واره کرن اندامکی انجمن لورد بریتانیا ریموت هیلتون سردان همی سازی و کمیته ریوبریا خواستری لکانتون جزیره کرد دو اندام انجمن لورد بریتانی ریموت هیلتون سردان آواهی حاکمیه لباجار رمیلانه کرد به هر دو سروکن حاکمیه لکانتون جزیره شیخ حمیدی الهادی و هادیا یوسف رجیویا شوندا هیلتون کنگره که چاپامنی لدار خست و تیدا لسر گیرینگی جیانا هفبش
di navbera pêkhateyên kantona Cezîrê Sekînîya. Her wiha got ku dema ev vegerê welatê xwe ez ê piştgiriya projeya rêveberiya xweserî di encama lor da bikim û ez ê geştpêdanê li ser mijdara rêveberiya xweserî bi Wezareta Derve Brîtanî re bikim û got ku ez ê bihîvîme her sê kantonên rêveberiya xweserî bibin yek. Waktê zanîn ku ev sê rojana Hilton derbasî Rojava bûye û seredana kampa Newroz û kampa Rojgir û berî derbasa Rojava bibe seredana hemî kampên penaberan li Başûrî Kurdistanê kiribû. Li bajarê Kobanî di nexweşxaneyê nû têne avakirin saziyeke Amerîkî jî pirsgirêkên elektrîkê yê wî bajarî çareser dike. Li Kobanê ku roja 26 çeleya îsal ji aliyê hêzên pêşmerge û şervanên YPG ve ji destê Daişê hatibûn rêzgarkirin jiyan hîdî normal dibe. Endamê desteya peywendiyên derveyê kantona Kobanî Omer Ellûş da diyarkirin ku saziyeke Amerîkî ya bi navê Mayskol soz daye ku ji bo çareserkirina arîşiyê elektrîkê çend rojnamevanan bide û em ê bide zanin ku dê ew di nav çend rojan da bişînin eger jeneratorin hebin pirsgirêka avê jî namîne. Em ê bi rojnamevan an rojnatora re avê re bi çemê firat re bikişînin. Omer Ellûş da zanîn ku ew li bajarê Kobanî û gundên derdorê zêdetirî 100,000 kes dijîn û got ku li bajar pirsgirêka mazotê heye û ew mazot ku heye jî pir buha ye. Tiştên xwarinê ji Tirkiye tên demekî beriya niha Kurdên Fileh li wê derê nanpêşgehek ava kiribûn. Berpirsê karûbarên tenderustiyê Kobanî Dr. Hikmet Ehmedî da zanîn ku li Kobanî dê du nexweşxaneyên bên çareserkirin û got ku em berî jî li Kobanî nexweşxaneyên bi navê Emel çê kiribûn. Em ê ji vê carê jî nexweşxaneyeke sivîl û yeke leşgerî jî çê bikin. Ji destpêka şerê di navbera Daişê û YPG de û bi taybet şerê Kobanî gelek kesên beyanî ji hemî deverên cîhanê tevlî refa YPG bûn û hîn ji wan jî jiyana xweşdestan û tanha jî tevl dibin. Li ser vê babetê tevlîbûna kesên beyanî li rev refên YPG nûçegîhanê me Ekrem Salih ev rapor ji me re amade kir. Piştî geşbûna şer navbera yekîniyên parastina gel û Daişê de û alîkariya firokên koalîsyona navdewletî ji YPG re gelek şervanên biyanî ji hemî deverên cîhanê tevlî refên YPG bûn û cihê xwe di eniya şer a pêşî de girtin û hin ji wan jiyana xwe ji dest dan di encama şerê li dijî Daişê de. Orient News hevpeyvînek taybet bi şervanê Ferensî Roj William re kir bo sedema tevlîbûna wî ji refên YPG re. French people have joined ISIS. Ew dibêje got gelek welatiyên Ferensî tevlî Daişê bûn û ev kes nûnertiya me nakin û ev ne kultûra me ye û ne çandûramanên me ne û gerek em piştgiriya YPG bikin. Daeş hêzek teror e û necatperest e. Her kesî dikuje eger ne biramanên wî re be û rêzgirtinê ji kesî re nagire. Want to kill everyone that does not have the same religion or do not agree with their ideas. They just don't have any respect for anyone. Well, first of all, you see the terrain is very flat, so it's all about maneuvering and taking the hill. Roj li ser rewşa şer dibêje herêma şer berfire he û dibe em pişt giran xwe veşêrin û bi şev kar bikin û biro em doşka bi kar bînin bo sekvanên Daişê bikujin. û ev karekî zehmet e. Endamê Daişê ji ême bêtirin û çekên wan ji ême xurttirin. Em hewcedarî çekê giranin û ez kêfxweşim di nav refên YPG de ji ber ew natirsin û ez di nav wan de aramim. Firokên koalîsyona navnetewî alîkariya me dikin û eger ne ji wan ba ew ê karê me zehmet be. People from Aitabo and the other YPG or YPJ fighters are nice, welcoming and good fighters, no fear. Ta anha şervanên biyanî tevlî refên yekîniyên parastina gel dibin û cihê xwe di şer de digirin û ji hêla xwe ve YPG gelekî başa dibe û mil li mil li dijî terorê şer dikin.
أكرم صالح أورينت نيوز گوندەواری قامشلۆ. انجمن نیشتمانی کردی لسوری انا کسی گیلین یاسای لشگریه نچار لآری و بریه خسری لجنب بالیوزی امریکی دانیل روبستون کرد که او یاسا بویا صدام کروجاوی کردستانی والا ببه. کمیته پیوندی اندر وی انا کسی لگل بالیوزی امریکی دانیل روبستون که بر پرس دوسیه سوریه جویه و دوی هفدیتنه دا روش روجاوی کردستانی هاتا بحث کرن. اندام کمیته پیوندی در و یا انکسه و سکرتر پارتی یکتی ابراهیم برو را گهاند که مل لگل روبستون والابون روجاوی کردستان جبر سیاست کلوه داره تیمشاندن و به طیبت یاسای لشگری نچار بحث کرد. برو هر وها گوت که ما بحث روش سوریه کریه و جر روبستون را گوتنه که فدرالی باشترین چارەسەریە ji bo çarەseriya krîza Sûrî. İbrahim Birro wiha domand Robeston ji me re tekez kir ku balafirên şer ên hevpeymanên navnetewî bi seroketiya Amerîka êrişên tund dikin ser navendên Daişê li Rojavayê Kurdistanê û eger ew êrîş tenê 4 rojan raweste Daeş dê piraniya navçeya Rojava kontrol bike. Seba Komîteya Peywendiyên Derveyê Enekese diçe Cinêfê û biryara roja înê legel şandêrê navnetewî ji bo Sûriyê Stêven Demestura bicive tevî ku Enekese beşek ji hevpeymana niştimaniye ya dijberiya Sûriye lê vexwendina şandiniya serbixwe ji bo tevgera siyasî ya Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Demestura ve bidîtin hîn çavdêr û şopandinê a nîşankirina girîngiya bêhengî û rola Kurd li Sûriyê kiriye. داخویانیەکە تایبەتە لەگەڵ وریەت نیوز محەممەد ئیسماعیلی سەرکردەیە پەدەکە سووریە دیار کرد و ئەڤ هەفت پارتیین یەن کۆ دچن سلێمانیە نەخەتە سویامینن لێ بەلێ ئەو خەتە دویامینن خەتە تەف دەمێنە و بەریە نەهاجی دوڕێکەفتنە دهۆکێدا ئەڤ پارتی بشکاندن ji بۆ پارە تەف دەمێ di gotobêjanda an rêkeftinêda ji aliyê xava serkirdeya partiyeketiya Kurd li Sûriyê Hesan Salih diyar kir ku ev her heftê partiyî لیستکن لبا پارا تف دمه بهتر ببه و وک انکسه جارک دی نما کارن به تف دمه را تگرینگی آن تجوینان لدار بخ او حفت بارتيه جو چوين ادعاء دكن جو انه خطا سيانن ابا بدعاكه والسر ملطي ما درباز نابه جبرجو دجوا محمد موسى وجمال الشيخ باقي عضو وفد تفدمه دبون اتفاقاته كده ادنا وفد وادبون فيتاليد ملحق اتفاقات هوكي اعتبار كرنا او هرسي حزب دي نصر الدين وشيخ شيخ آلي وفوزي شنقالي هرسي حساب بونا ملحق اتفاقات هوكي دا سر تفدمي وانجمن اجتماعي كردي سيج ديلا وافا دانينا ريكفتنا دهوكي دنابينا انجمن اجتماعي كردي وتفدمي داي طرف سيا نينن اب مثلا سيا جبو خطا سيا جبو ريكفتنا كردية لفهاتنا كردا يكرزي وكالوستيا كردي دور بكفه وفي وقتي دا ملطي ما قالك بحاجتي جو كرد يكبن يكرزبن يكهلوست بن ناكوكيه كردا جديلا جو صص بكن وكيم بكن والبر جواتا كردي نزيكي هفد الراحتيكي بكف جواتا كردي دا افايا هيفيه كردا قالك ضعيف دكن بياكيتيه افايا تشتكي شاشه تشتكي خرابه وملطي ما تفدد زانن افايا سر ملطي ما دربازنا ام دبيجن او هر حفت بارتي دربي انجمننا ونفس سياسات تفدمي دمشيت شوبين ودمشينن واف ليستكي قوتشيت بن ارمان جي او جو كتلاسيا بدنا خويا كرن تافي جو كتلاسيا كتلات دوا يا تفدميا لي تخوازن بنافي كتلاسيا جبو يقول وقتي جو بشكو بحر شيت بنا بينا تفقرا سياسي وقتي تشتك شيت بيج بوي وبيجن امسي طرفن يعني انجمان بطرفك تي حسابج اصلي يعني سيش صدي جربي افيدي شيس وشاش واربن ابناي قبول كرن جاليكي ديفاجي ام دبيجن انجمان اجتماعي كردي نما كاري تعامل فار بكي تفدمير وين زيكي حتى اجو اف لشكريا نشار واف قرتن واف فالا كرنا دفري حتى اف شروط بيك نوين ام نكارن تتكلي ابوار بكش برجو ريز قرتنش اتفاقيا دهوكرنا قرتنا کنگره انجمن اجتماعی کرد سوریه انا کس دیانزه حزیران داتیل دارکتن و پارتی دموکراتی کردستانی سوریه پدک سوریه به پار 4 پارتیان بشدار دبه دو انا کس لباجر قامش لو یه بو آمداهی کنگره خویا سویمین جویا
اندام نویزگاه پدک سوریه محسن طاهر را گهان که د جیوینا وانیا ده بریار هاتستاندن که کنگره انکسه د 11 حزیران دا ورل دارکتن و اندام کنگره جدست تا د 35 کسان پیک به. طاهر گوت که پشتی که اماتیا هر یک ج پارتیا الوحده و الپارتی و هر وها هر دو پارتیان چپ که بونه یک هاتا قبول کرن نها پارتیان انکسه بونه نه پارتی. اندام نویزگاه پدک سوریه وها گوت که اگر تنه او نه پارتی بشداری کنگره ببن و تو پارتیان دن جنو و تولی انکسه نبن و هر یک جوان پارتیان به نه کرسیان بشدار ببه جبلی پدک سوریه که او وک به تنه ده پارا 4 پارتیان بشدار ببه. هر وها پارتیان چپ و هر دو به 10 اندامان بشدار ببن. بله تماشاوان هجا جبو هرگولی بیتر و برفرح کردن ناس کردن ناکوکی دنابرا انا کسو تفدما آنها میوان ما جه حولیر دیره ساتلاتی دا برز حواس خلیل اندام انا کسا ده ائتلاف سوری دا برز حواس ایوار باش تبخیراتی وی بلتنه گلو ناکوکین انا کسا بره لبا حریم کردستان دهاتا کرن هیرو ونگلین خالبا امریکا دکنه گلو اف نیشانا کو چارەسەری دنابرا پارتین کردی دا نمایه بله دم باش براستی از دبیجم دستپیکا شورش سوری حتی ایرو ایما وک انا کسی ما تم خواستیه یک ریزیا ملت کرد نتنی ملت کرد بله توایی ملت سوریا توایی نتویل هندری سوریا ده حتی ام بکارن جوی براستی آستانگی و نخوشی ایرو ملت سوری بتوایی تیره درباز به و تعدایت تی پیشیا ملت سوری امجی خلاص بن جبر دیرو که ده ازباد و نبی کریزیه به تجاری تنکارش آستانگیا خلاص به و نخواستم ایرو وضع سوری بیا بنگهک همی کسا دست خود رشت که الهندره سوری ده وكون زانن بلكي بيمانة هوليريا يك وبيمانة هوليريا دو ودورة اتفاقية دهوكي مخابن برادرين مي شريك تفدمي حتى إيرو نكاري وي وضعي چارة سر بكي يعني نكاري وي شركاتية قبول بكي لسر عرضي تنه لسر بلاما لی ایرو آستانگی گلکی زحمت الهندری هرمین کردی داد به گورتنک دیموگرافیا منطقه کردی داد به جغرافیا کردستان سوری تی غیراندن براستی اوجی رقم زحمتین وی گلکی مزتن ها و پیکاتنا بلکی یک سیاست محمد طلب هلال خواست پیک بین الهندری سوریا دا ناف ملت کرده وی دمیده ضعیف بونا پارتین سیاسی کردی ضعیف بونا واره راگاندنی ناف کرداده نکاری پیک بینه وک ایرو تشتی پیک هاتی سر عرده او جی براستی و امش بیر نکن ایرو هنک دولت خودی قوت او بهتر چافدر سر حالا سوری ایرو شرط کن امریکا بإدارة تحالفات دوليت كي الجروب إرهابي وداعش ديل هندري سوريا ده يعني وقت قوتنا كلوج أمريكا را تي قوتن باوريه مدى غاية أساسي جي أم بكارن وي وضعي چارة سر بكن أم حفاظ سر پاراستنا ديموغرافيا كردستان سوري بكن أم حفاظ سر يگريزيا كرد الهندري سوري ده بله برز حواس افتوانه که گلکی مزنه هیرو کتب تفدم گرید دی محمد طلب هلال که نکاربو دموغرافیا جزیره بگوهرن هیرو تدبیجی تفدم دگوهره آن پیدا دگوهره لهمبری وی تشتید خوازمش تناس بکم ما پیدا جبلی لشگریه نچار یا جبو پاراستنا روز آوا چه خوازه؟ براستی گلک شرط و مرج تین پیشیا ملت کردستان سوری یعنی حتی الواره پیکانینا نانده ملت کردستان سوری براستی تعدایی و زحمتی تی پیشیا و الوار لشکری ده براستی وکون زانن ایرو بلکه شورش حمیه ده تمنی واش 18 سال حتی 3 سال 40 سال او ان بهتر و شورشا گرد کن و خورد کن و حفاظ سر خاکا خو و عرض خود کن
لێ مخابن ئەمە نەگوتیە ئەمش لەشکریە بازدن مە نەگوتیە ئەمش بەرەوانیە بازدن لێ ئەو بەرەوانی برەنگێکی سیاسی تەنێ ئەوە یانای قبولکردن مەژیک تەنێ ئەوە یانای قبولکردن بەلکی نمونە ئەستکارم بێژم ئیرۆ کۆبانێ وێرانکردنا کۆبانێ و خراببوونا کۆبانێ مڵاتێ کۆبانێ تەوای مڵاتی خوا دەرکەتش دەرەوەی کۆبانێ خراب و تەولی 380 گوندێ خۆڤە برادرین مەی تەفدەمێ قبول کرد هەنێک هێزên دی لەشکری بناوێ جدا دەرباز بن هەندێ کۆبانێ دەشەر بکەن لێ مخابن قبول نەکردن هێزێک بناوێ ئەنە کەسێ دەرباز بێ و شەر بکێ وەختێمە خواست الاتفاقیات دهۆکێ ئا دوێدا ئاواکردنا هێزێک لەشکری مشترک مخابن وەختەیەم گان وێ خاڵێ ئەو خاڵجی پێک نانی ئیرۆ وەکوون هەموو زانن ئیرۆ کوردên سووری لەشکر هاتین تدریبکردن هەندێک کوردستانە عراقێدا نەژمرنێ ترسێن نە شەرێ داعش ترسێن وا هون دبینن جبهاتا دەشەرتکن و تێکوشتن لێ مخابن براین مە ئێشریک سەر عەردێ مەرە قبول ناکێ برەنگێ خوا ئەم تەولی وی شەری بن ئەم بەرامبەریا خاکا خۆ بکەن ئەو یا خەلق قبول ناکن خۆرد نه قبول ناکن بەرەوانیا خاکا خۆ بکەن لێ خۆرد قبول ناکن بن سیاسەتێکی نەوەک سیاسەتەوە نەوەک ڕەنگی ئەوت فکرن بندە ڕاهژن چەکێ و شێر بکەن ئالا هەری ڕەنگین تێ ناسکردن ئالا کوردستانی نایە قبولکردن ئەو بڕاستی جێ ئەشکالیە و جێ نەکۆکیە هیڤێمە ئیرۆژی دەرفەت پێشیامە هەیە دەرفەت پێشیا برادەرێمەی تەفدەمێ هەیە پێدێ هەیە va mesela ew çareser bikin milletê me hemû îrojî pêkhatiye vegerê ser xaka xwe û berevaniyê li ber xaka xwe de bikin. Belê gotinê ku te gotinî belkî çimkî gelekî rastî tê de hebin birêz hewas û heger ku şaşetiyên ji aliyê tevdevin me çî bûbine li hîroyê tevdeme û bi projeyên xwe kantonên koçine ku rêveberiya xweseriyê tu çinav lê kirîbî hîro li zemînê ewna dixebitin û kar dikin. Rikberiya din ene kese û partiyê wê hîro derve dibînin tev hêza wana leşgerî pêşmergeyên Rojava ew jî derveyê Rojavayê Kurdistanê ne. Di texmînan te da ev ya ne têk daneke ji ene kese û hêzê xwe leşgerî li hember vêyekê jî serkeftineke ji tevdemê û hêzên xwe ya leşgerî hîro tu dibînî çiyayê Abdulazîzê û Tiltemirê û Kobanê gişkî rêzgar dibe. Belê ji berî her tiştî em dixwazin tiştekî zelal bikin. Tevdanş ene kesê belkî ez dibêjim ew negelkî ciyê xwe de hat mesela pirsyarê ji ber ene kesê tecrîbek wê heye li biraderê me tevdemê re. Wek dîsanê ez dibare dikim û bêjim hemî peymanên hatî girêdan biraderê me tevdemê re en kesê tê de xwestiye derbaz bibe wek birader wek şerîkê hev re hemî xal ji aliyê xwe de pêk anîne lê ê pêk ne anî eyn nefsê wa biraderê me tevdemê ye yanî em wê meselê zelal bikin di do mesela hêz min nimûne gotin û dîsa îro jî ez dibêjim ew nimûne bin siha nerînek siyasî wek hev qenaetê me de em û biraderê me tevdemê bi hev re şerîk bin tê de îro jî ew hêz pêkhatiye cahizel hundirê hemî herêma de kar bike belkî meselê te gotin pêşiya tiştê yebekê destê xê bi rastî jî bi nisbetî me wek en kesê çê nûnertiya wê li hundirê hevpeymanê de çi têkiliyê me ê duwelî hemî roja me xwestiye ev hêz hêzek em tîbar dikin hêzek axwe hêzek bira ew hêz em berevaniyê li ber de dikin xortê tê kuştin zarokê me ne ciyê ihtiramê ne em teqdîra wa digirin em ê dibêjin bila birayê wa dî jî li ber newxa wa de alîkar bin belkî Sedam zêdetir bê wek hûn zanin Daeş baweriyê me de hek ehlê Kobanê hemû ji war bihata qebûlkirin şer bike Daeş wê nega taliya Kobanê hek îro jî hemî herêmên Kurdî de ev nerîn neyê vekirin rên ve nebê baweriyê me de ji xwe xeteriya Daeş wê zêdetir bê ji xwe bêhtir Daeş wê astengiya herêmê me û menatiqê me re çêkin îro hek em bêjin Kobanê rast e beşek jê rizgar bûye lê Kobanê bê milet ma em wê ji bîr nekin yanî Kobanê bingeha xwe de bê milet ma bingeha wê civakî kesek nema Belê ji Hewlêrê Hewas Xelîl endamê Tîlafa Sûrî di ene kese gelek spas bo beşderiye te هاتا زانین کو حتنها 1785 کردن ازیدی ین ج عالیه داعش و هاتو بون روادن هاتن رزگار کرن
برپرس نویزگاه کاروبارین کردن ازیدین هاتنه رواندن حسین کردو ده جوینک چاپمنی در راگیهاند کو چکدارن داعش پشتی کو ایریش دور شنگاله یا باشوری کردستان کرن 4500 کردن ازیدی رواندن. حسین کردو دازانین کو حتی نها با آلیکاری هیزن اولاهیه و ناوندین تکلدار این کردستان 1785 کس هاتنه سربست بردان. لانیا گویر سر به باجار مغموریه و لباشور روجاوای هولیره توپخانه پیشمرگیان به تندی بارگه داعش توپاران کرن و زیانک مزن گیهاندنوان. بردف که کمیته یکیتی اجتماعی کردستان یانکه لمغموری رشید گلالی راگیهاند که ایوارا 20 گلانه توپخانه هیزن پیشمرگیان کردستان به تندی بارگه هنچکدارن داعش لانیا گویر توپاران کرد و آشکارا کرد که در انجام دا پیشمرگه زیانک مزن گیهاندن چکدارن داعش و بارگه نوان هاتن رخاندن لی بله حتی نها هجمارا کشتیان این بریندارین چکدارین داعش ندیاره. لانیا مغمور دیسا هلیکوپتر و بالافرین شر این هیزن هف پیمان چپرین داعش دانه بر بومبیان و دربین گران لواندان. ایرو دانه سبه لانیا مغموری چپرین داعش راستی ایریشک گران کتن. بردف که فرمانداری پیشمرگیان لانیا مغموری عمید مهدی یونس دا دیار کرن که هلیکوپترن آپاتچی ین هیزن هف پیمانی بتوندی لبارگه و چپرین داعش ین لگندن زاویه ناصر و خالدی دان. مهدی یوسف دا دیار کرن که دا انجام و ایریشا آسیمانی دا زیانک مزن گیشتا داعش وی رایداری پیشمرگیان آنی زمان که هیزن پیشمرگه لسر چپرین داعش آگاهی دابون هیزن هف پیمان وانجی ایریش کرن. هاتا راگیهاندن کو سروک هریما کردستان مسعود بارزانی ایروده سردان کرال اردن بکه دا کو جواتا آبوری یا نافدولتی داووس بشدار ببه و لگوری تخمینا سروک بارزانی ده به شاه اردن را شاه عبدالله الثانی بجوه هر وها جواتا داووسا ده لسر براوا روجهلات یا دروایی الماتی و روزانه 21 22 23 دوی مهدل دار بکوه دناوا دیتنا چارووایکه هریمیا نو جه گشتپیدان آشتی و هفکاری دناوبرا بشین طیبت ین گشتی را و به بشداری که نیزکی 1000 کسایتی جه 5 دولتی جی جه سروک سرکرده ین سیاسی و آبوری و هر وهاجی ین خداین بریار جویل دار بکوه. پارتی آزادی کردستان پاک جبر سوا بانگا سروک هریما کردستان مسعود بارزانی دا و راگیهاند که او مجارا سرخابونه ده پشتی برزانی بگرن. سرخابونه کردستان نتانه لباشور لباکور جی بویا مجارا پارتین سیاسی و هیزن کردستانی و پارتین باکور برسوا بانگا برزانی یکو گوتی اگر هون لپشت من بن از ایرو سرخابونه راگینم ددن. پشت پارتیا کردستان پاکرد و پاک جی پشتگیری خواه جبو سرخابونه باشوری کردستان نیشانده و راگیهاند که او ده مشا سرخابونه کردستان دا به جان و به دل به برزانی رانه. بله تماشاوان هجا بلتنا ما بردوامه نوبرک بچوک و ما بگر. دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سویسرا شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولر جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمار كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجار كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا
دوباره سلاف سروک ریخستان یونسکو ارینا پوکدووا را گیهاند کو او بو کنترل کردن چتین داعش لسر باجار تدمر دل نراحتن و ریخستان هفکاری اسلامی دبیجه کو روش پنابرین سوری زور زحمت آگاهی بهتر در راپورا بدام تماشا کرد. سروک کۆمەلەیە گرتیان لبنانی د زندانên سووری دا غازیعات د داخویانیەکê de ragîhand ku hejmarek kesên Libnanî di zandanên bajarê Tedmur de ji beriya 35 salan ve girtîne û te agahî derbarê wan tinene. Her wisa hîn jêderên rojnamegerî dane zanîn ku rêxistina Daişê 27 kesên Libnanî ji zindana Tedmur ku di nav wan de 5 kesên xiristiyan derxistin. Di mijareke din de sekreterê giştî yê rêxistina hevkariya İslamî Hîşam Yusuf ragîhand ku rewşa mirovîtî li Sûriyê pirî zehmet e û ew roj bi roj zêdetir dibe û da zanîn ku hejmara penaberan jî zêde dibe û ew di rewşeke pirî zor de dijîn. Her wisa Yusuf û di Kongreya Sêyemîn ya karê mirovîtî de li paytexta Qetar li Dewheyê anî ziman ku cîhan li ser karê mirovîtî nanerin û li ser Sûriyê jî da diyarkirin ku divê alîkariya penaberan û malbatên xiziyan bêne kirin. Li aliyekî din rêxistina nûçegihanên bêsînor xwe amade dike ku ji sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Ban Ki-moon bixwaze ku sekreterekî taybet bo parastina rojnamevanan bikar bîne. Her wisa serokê vê rêxistinê Krîstof Dilwar û di hevdîtinekê de li gel Ajansa Anadolya Tirkî ragîhand ku ew li ser stêmkariyên ku li dijî rojnamevanan çêdibin poşman e û bang li gelek aliyan kir ku rojnamevanên ku taniha girtîne bêne berdan û anî ziman ku divê hemî stêmkariyên ku li dijî rojnamevanan li Sûrî û Iraqê pêk tên têkevin dosyeya dadgeha navnetewî. Di mijareke din de rêvebera giştî ya rêxistina UNESCO ya bi ser Netewên Yekbûyî ve Irina Bokova ragîhand ku ew li ser kontrolkirina çeteyên rêxistina Daişê li ser bajarê Tedmur dil nerehet e û ban kir ku divê şer li wir bê rawestandin. Her wisa Bokova û di daxuyaniyeke xwe de diyar kir ku kevnarxaneya Tedmur girîngtirîn cihên entîkeyan li Rojhilata Navîn e û got ku divê hemî aliyên navdewletî parastina kelepûra Sûrî bikin. دربارەی رەوشە مەیدانی لە سووری تۆپبارانە فرۆکەین رێژیمێ لەسەر گوند و باژارên حەلەبێ بەردەوامە و چەتەین ڕێخستنا داعشê باژارê Tedmurê bi tevahî kontrol dike. Di rapora bê de agahiyên bêtir em temaşa bikin. Li Helebê û gundewarê wê hîn topbarana firokeyên rejîmê berdewam e. Her wisa hîn hevrêzên şoreşê ragîhandin ku di 24 demijmerên borî de firokeyên rejîmê navçeya muwasalat bi 4 bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de du welatiyên sivîl jiyana xweşdest dan. Di heman demê de texên serhulluk û şiar jî ji topbarana firokeyên rejîmê bêpar neman û li wir jî hejmarek kesên sivîl ku di nav wan de jin û zarok bûn qurbanî û hejmarek din birîndar ketin. Hevdem li Helebê hîn çalekvanan ragîhandin ku firokeyên hevgirtina navnetewî hejmarek xalên Cebha al-Nusra li Rojhilatî Bajêr topbaran kirin û di encama vê topbaranê de bêtirî 17 leşkerên Cebha al-Nusra hatin kuştin. Li aliyekî din hîn jêderan dane diyar kirin ku li rojavayê gundewarê Helebê di xalên hêzên Cebha al-Nusra ji aliyê firokeyên hevgirtina navnetewî ve hatin topbaran kirin û di encamê de bêtirî 33 leşker hatin kuştin. Li aliyekî din li Rojhilatê gundewarê Himsê çeteyên rêxistina Daişê bajarê Tedmur û balafirxaneya wê ya leşkerî bi tevahî kontrol kirin. Her wisa û li gorî hîn malperên rêxistina Daeş ku di 24 demijmerên borî de çeteyên wê êrişeke berfireh li dijî hêzên rejîmê yên ku li Bakurî Tedmur bi cih bûne kirin û di encamê de wan bajêr bi tevahî kontrol kirin û hate zanîn ku gelek leşkerên rejîmê di nava van pevçûnan de hatin kuştin. Di heman demê de kargehê entîkê û kevnarxaneya nîyê rejîmê Mamun Abdulkerîm ragîhand ku hêzên rejîmê hejmarek entîkeyên bajarê Tedmur veguhestin bû deverên ewlehî da ku wan ji çeteyên Daişê biparêzin. Her wisa Mamun da zanîn ku gelek entîkeyên dîrokî li bajarê Tedmur mane ji aliyê xwe ve hîn çavdêran dane diyar kirin ku efser û leşkerên rejîmê hejmarek entîkeyên navçeya kevnarxaneya Tedmur bi tirimbêlan dizîn. پشتی 2 سالان به سر وکرنا آموزخانه ویان یا فێرکردنا زمانی کوردی لە عفرینێ وێ دە هەفتەیە بێدە دەست بە ئاموژە ئەزمونا ساڵا یەکەم و دەدەم بکە
هەروەها ڕێڤەبەری ئامۆژخانەیە وەلید بەکر ji Orient News re tekez kir ku hejmara xwendekarên wê ku wê pêşkêşî ezmûnên bibin gihaya 220 xwendekaran û piştî têkşîna van xwendekaran wê wan dibistanên bajarên Efrînê belav bikin da ku bibin mamosteyê zimanê Kurdî. Hevdem bekiranî ziman ku wê hejmarek ji xwendekarên perwerde bikin da ku bibin mamosteya dîroka Kurdistanê. Hêjayê bîbirxistinê ye ku ew ezmûn berdewam bin ta sûyekî vê heyvê. Di hevpeyvîneke taybet li gel Orient News hunermend Zubêr Saleh piştgiriya xwe ji bo Rojava û Rojhilatê Kurdistanê diyar kir û got ku dem hatiye gelê Kurd mafê xwe bistîne. Belê berê her tişî spasiya Orient TV dikim got ev derfet dame ez karibim nama xwe bigînim milletê xwe di hundirê welatê. Elbet divê şeva got îro me amade kirî ji bona piştgiriya boyara Hesekê ji bo malbatê şehîd hem jî ji bo birîndara. Ji bo vê boyarê birasî çi bêjim cê xemgîniyê cê daxê yani em çi qasî bibêjin her insanekî got vê boyarê çû hesab dikin got ji malbatê me bûn, birayê me bûn, xwişkê me bûn, dayîkê me bûn, zarokê me bûn. We got dizane jî ez bi xwe ji bajarê Hesekê me wî bajarî ji zarotiya xwe de me dest bi karê muzîkê kirî wî bajarî ez mezin bûm. Malbatê wî bajarî tev di ji nêzik em hevdû naz dikin. Her insanekî godê boyarê çû em hesab dikin got ji malbatê me bûn. Me jî xwest mîro karibin em millet levdû bicivînin em karibin şevekê li derxên de ku em karibin alîkarîk çendî biçûk bijî em bigînin wan malbata. Tiştê mayî ji bultena me dubare kirine serûçê. Piştî rêzgarkirina Çiyayê Ebdilezîzê bajarê Tiltemer jî hate rêzgarkirin ji çeteyên Daişê ve. Ene kese giliyên xwe li ba balûzê Amerîkî dike û Amerîka dibêje eger ne em bin Daeş nedin dê di çar rojan de rojava bikeve dibin destên Daişê de. Serokê Herêma Kurdistanê berê xwe dide Ordonê û partiyên Bakur piştgiriya xwe bû serxwebûna Kurdistanê diyar dikin. Belê temaşevan hêja li vir em giştin dawiya bultena îro her şad û bextewar bin.